पाउसेदी युमफम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी असेंबली सेशन फेब्रुआरी 3 फंबा हौरगने तरामाथोई सुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की तरागनिथोई सुब सेशन मथंग चेगी फेब्रुआरी 3 फंबा हौरगने चाथगदोइबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की तरागनिथोई सुब मिफम असी कुमजा लिसिंग अनि कुनमाथोई की फेब्रुआरी 3 युमसगै सनमित के अयुपुंग तरामाथोई ताबा मतमदगी सथानबा गवर्नर डॉक्टर नाजमा अब्दुल्ला न समोन तौखरे हिरम असिगा मरी लेना असेंबली सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन थोखरे मथंग चेद बांगथोकदरबा सेशन असिगी अरोइबा नुबित गवर्नर न एड्रेस पीदुना हौदोकपगा लोइना सेनबा चही लिसिंग अनि कुनमाथोई लिसिंग अनि कुनिथोई गे स्टेट बजेट पुथोकलबा याय हाइरे चाथगदरबा मिफम असिदा पुथोकदरबा बजेट असि फुल बजेट ओइगद्रा नत्रगना था अहुम की बोर्ड ऑन अकाउंट्स ओइगद्रा हाइबा जब चान लेपंगमदना लेरे पानबयाबदी कोविड-19 लाइचना मरम ओइरगा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिफम असि सलिबा चही असिगी हौकिबा अगस्त 10 दा मिफम अमा पांगथोखरबा मतुंगदा फेब्रुआरी थादा फमगदोरिबने मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिफम अनि की बरकता था तरुक लानबा जादाबना सेशन असी पांगथोकनबा मतम लेपखिबने हाइरे मणिपुर अमदी नागालैंड पुंदा सर्वे तौमिननबा यानखरे मणिपुर अमदी नागालैंड की ngamkhayda leiriba सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा तुंगजोय अमदी नागालैंड की फेक डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लेबा खेजा खेनो खुल अनि की मरकता लेरिबा लमखै की चेनबा लोचननबगे मतंगतंगा चे स्टेट अनि की अवंग पथा के ऑफिशियल सिंग फमिनदुना वरोइसिन थिमिनबा आउखरे मिफम अदुगी मतंगदा फंगबा पाउना हाई नागालैंड गवर्नमेंट ना फेक डिस्ट्रिक्ट की डेप्यूटी कमिश्नर अमसुंग डिस्ट्रिक्ट एसपी याउननबा हारगसु नागालैंड मनुंग की ओइबा प्रॉब्लम खरदगी मखोय अनिमग याउखिदे मखोय की मुहूर्त फेक डिस्ट्रिक्ट की पोटसेरो की एडीसी अमसुंग फेक डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल एसपी ओइना सरुयाखे मणिपुर की मैकेतना मणिपुर पुलिस की एडीजीपी लुफेंग काइलुल अमदे डीसी सेनापति टी एस किरण कुमार ना म्युचिनखे मिफम मदुंग हेक लैतना खुंजासिन लम मुनरिबा तुंगजोयगिनी आइबा मफम दुवक्ता दंगासी अयुकी पुंग तराबाथोय ताबदगी पांगथोक बाहौखे पुंग अमरोम हेना नकल अनिगी वरी सानकी आइना पाउ असिना मखातारे अतोप पाउ अमदना इंडिया दा कोविड वैक्सीन सिन्नबगी आयाबा पीद्रे कोविड-19 की लाइचत असिबा लायिंगनबा सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अमदे भारत बायोटेक न पुखलप ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका अमदे कोवैक्सीन के वैक्सीन सिंग लाबाक असिदा सिन्नबा औनबगे आयाबा इंडिया गवर्नमेंट हौजिक पावबगी ओइना पीदना लैरे वैक्सीन सिंग असिबो सारिबा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिंगदगी एना अकुपा मरोन से पिखलकनबा इंडिया गवर्नमेंट खानखरे मालेमगी ओइना कोविड पॉजिटिव ओइबदा यूनाइटेड स्टेट्स की हेक मथंगदा अनिसुबदा लेरिबा इंडिया दा लाकतोरिबा था तरुक्तगिना निपान फबगी मनुंगदा लैबाक असिगी मियोय मिलियन 400 रोमदा कोविड की वैक्सीन असी कापथोकनबा पंदम थमगिबने अदुमकपो हौजिक फावबगी ओइना वैक्सीन असिबो सारिबा कंपनी सिंग असिदगी लैगाकना वैक्सीन असी लैबगी वफम लैत्रे कंपनी सिंग असिदा फंगदोरपगे मतुक इना मखोइना पुथोकलिबा वैक्सीन सिंग असी लैबाक असिगी मियामदा मपुंग फाना कापथोकप लोरबा मतुंग साउथ एशिया की लैबाक सिंग अमदे अफ्रीका की लैबाक सिंग मखातना फंगनगनी हाइरे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च सिंगना पुथोकपा एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन असी ngasi ayu anganpada UK da sinnanabagi ayaba UK government pikiba lairabane aduba hariba vaccine asi mag Serum Institute of India ki khudangda India da su sinnaba aunaba pukhalakpada India government vaccine asi hena akupa maron pikhalako aina hojik phawbagi oina ayaba pirakdabane ngasi dagi UK da sinnaba augador extrazeneca vaccine asi leibak asi da sinnaba aukraba Pfizer Biotech ki mathangda ani sobane Pfizer BioNTech की मथंगता अनिसुबने ऑक्सफोर्ड के रिसर्चिंग अमदे सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का खुचमनदुन पुथोकलिबा एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन असी यूके की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटर एजेंसी ना हौकिबा सायुल सिन्नबगी आयाबा पीदुना लैगाक के अरोइबा वफुंग गाइतुना लैरखिबने मारगसिदा लौतानबदगी जेनोम सीक्वेंसिंग तौनबा सैंपल मापान थाद्रे इंडिया दा कोविड की अनोबा स्ट्रेन ना पॉजिटिव ओइबा कुन सौख्रे UK दगी मणिपुर दा हलखिबा मियोय अमा पॉजिटिव ओइबा थेंगनखरबा मतुंगदा वायरस अदु अनोबा स्ट्रेन अदुरा आइबा खंगतोकनबा माकी सैंपल अदु जेनोम टेस्टिंग तौनबगिदमक NIPH पुणे दा थागदबा अदु जेनेम्स हॉस्पिटल अमदि हेल्थ डिपार्टमेंट अनि की मरकता लौतानबदगी औजिक फावबा थादना लैरि हाइरे थाजबा याबा मफमदगी फंगबा पाउ असिगी मतुंग इना UK दगी हलखिबा मियोय अदु डिसेंबर 13 ता मणिपुर दा थोंगलखिबने मासिगी मतुक दा डिसेंबर 13 लाइगाकना ऑर्डर अमा थोक्तुना नवेंबर 15 दगी डिसेंबर 19 फावबगी मनुंगदा UK दगी चंगलखिबा मिपुं खुदैमक अमुक हन्ना RT-PCR टेस्ट तौनबा खंगनखरबा तुंगदा मियोय असि डिसेंबर 19 दा पॉजिटिव ओइबा थेंगनखिबने माकी सैंपल अदु जेनेम्स की BRDL लाइफ दा टेस्ट तौखे लोइना मंगोंदा यावरिबा वायरस अदु UK दा तौना संतोरगलिबा स्ट्रेन अदुरा हाइबा खंगतोकनबा
NIV Pune da sample thanarba khangankrabane adubo hospital asida harba sample asi ICMR na recognize tauba courier fangde aiduna hojik phawi oina thadana leire hanagi coronavirus strain asidagi Anouba strain asina sandokpagi sang yamna wangi aiduna malengu ina yamna mi paina dun leiribane loinana Anouba strain asina maram oiduna misimena thokpagi changsu leptana hengalaglibane asiguma tanfam asida Manipur da UK dagi halakpa miyoida positive oiba yaroklaba su miyoy asida positive oiraba virus adu Anouba strain adura haiba khangtokpa ngamnanaba genome sequencing tawnadabagi sample hojik phawa thadana leiba asida maikai kya dagi nungnangba phangdoknarakle panbaya badi positive oiraba miyoy asiga flight tongminaduna UK dagi thokminarakiba masagi sahi kunithoi suraba khurai dagi mahiroi ama mamangda ani ahumlak hanna test tawbada result khangba ngamdana lakiba adu ngasi amuk hanna test tawbada negative oiba thengnare haina health department dagi phangba pauna haire loinana makhoiga Delhi dagi Imphal phawba flight tongminarakiba Tamenglong dagi miyoy adusu negative oire atopa miyoy sing result ayeng khanglaba yai haina paw asin makhatana haire amuromda haukiba pung kunmari asigi manungda Manipurda COVID-19 positive oiba miyoy ama Ras Medicity da laikhidre masi tharaka state asida hojik phawbada laichat asi positive oiduna laikhidaba migi masing chahum yankhai mari sukre aina COVID-19 command control from the thadorakpa cherol amana khangalakle cherol asigi matung ina nauna laikhidraba miyoy adu Imphal East district dagi masagi sahi hompuga marirum surabi nupi amani aire nupa ama luktakta irak naduna sire Thingjinkhre laikai dagi oinam irabot kauba miyoy ama loktak pata nga phaba chatkibeda irak naduna sire aire imung marung dagi phangba pau amagi matung inna irabot hariba nupa asi haukiba December 13 da loktak ta nga phaba chatkibedagi hi dagi ontharaga irak nabadagi laukhat laga thanga gi PSC da lekanaba pukhalak patat laikhidabani aire sanabagi pau amada Barcelona na home match ta aibar ga draw chatkre Sevilla na Villarreal maithiba piduna table ki marisubada aigetkhre Spain ki makok thongba football league tournament La Liga ki league match amada Barcelona home match ta aibar ga goal amamam da draw chatkre Sevilla na Villarreal ba goal ani sono da maithiba piduna point table ki marisubada aigetkhre Barcelona amasung aibar ga sanakiba league match asigi nipan chuba minute jumbu team oikiba Barcelona na penalty ama phangke penalty kick adu Martin Bright White nena kausin kiba goal oikhide makatana sanarkam match ki kunmanga suba minute tasu Martin Bright White na goal ama chankiba adubo offside tarambadagi referee na panchal bikide ani suba hap sanarakpa match ki yankhaitere chuba minute aibar gi sanaroi ki kena goal ama chanduna mangjin thakibadagi Barcelona ki sanaroi sing the pressure eba aurakhe sanabagi humputare chuba minute Barcelona ki sanaroi sing sathargi ba attack amada junior Firpo na pirakpa pass amada teammate Ousmane Dembele na goal ama chanduna equalized wenke match ki lemok matam sing mathau khangna sanakibadagi ahenba goal hapsen bangam nadana match asi amamam da draw chatlaga loisenkhe Nagalamaromda da international passenger flight lepa January 13 pa sangdokre Coronavirus ki maramdagi schedule international passenger flight sing lepa adu January 13 pa sangdokre aina aviation regulatory DGCA na ngasi aikre adu moinamak thodok ki yumpham amada matik chaba authority na khankatlaba route singda international schedule flight sing jalaba yai aina Directorate General of Civil Aviation amakhatarke Coronavirus pandemic ki maramdagi India da schedule international passenger servicing maskulum do ta leblakibane adubo me thadagi bande Bharat mission ki makhada special international flight sing thabak torakli amasung bilateral air rubble management ki makhada khangkat palebak sing da July dagi service tawkhe US, UK, UAE, Kenya, Bhutan amasung France yauna lebak kunmari ke air rubble base sing tawnakhe lebak ani ki marakta tawnaba air rubble pack ki makhada makoi ki airline sing na makoi ki territory sing ki marakta special international pricing operate toba yai masina international all cargo operation sing amasung akhanana ayaba piba flight sing da sogande Baragasida Trinamun losing bakap tuna halamle West Bengal ki Haura railway station manakta motorcycle amada lakiba miyoy anina Trinamun Congress ki youth leader ama ngarang kap tuna hatkre aina official sing na pangdokre Damrendra Singh sibagi pau adu sandok lakibaga maki sagot pasingda Sipur ki lambi singda hupsin naraki amasung motorcycle sing mai takhe bus sing amasung duka sing ate akai thogan ki amasung bafam duki miyam pami pai nahan ke aribada content sing asigi barui ba pau khara asi ba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yangbiri bapuna mapathaga chari channel asin adom daga narabadi subscribe to bitri besing subscribe to biru loinana
like and share to busu ka wi kan punamak po amukah na thagachari.